Major General Martin Nzaramba, General Fred Ibingira, Lieutenant General Charles Kayonga, Brigadier General Dedas Ndahiro, Lieutenant General Frank Musho, Brigadier General Dr. Emmanuel Ndahiro, Major General Turagara, Lieutenant General Charles Kayonga. Aba bari mu boko mugoro wa tariki 31 z'ukwa Munani 2024, Perezida Paul Kagame yarashyize mu kiruko cy'izabukuru n'abasirikare 12 bari mu cyiciro cy'abageneral, ni ukuvuga kuva kuri Brigadier General kugeza kuri General, aba yambaye amapeti y'inyenyeri enye. Ni igikorwa kidasanzwe cyabaye mu ngabo z'u Rwanda RDF, kuko abari abajenerali bagize uruhare rukomeye mu rugamba rwo kubohora igihugu, bakaba aribo bari bakuru mu myaka ndetse aribo bafite ijambo rinini mu gisirikare cy'u Rwanda. Ugukomera kw'abasirikare rugaragazwa n'imyanya bagiye bakoramo, iyo bari gukoramo n'amateka yabaranze. Urugero ni nka General James Kabarebe wari usanzwe wari umujyanama wihariye wa Perezida Paul Kagame mu bijyanye n'umutekano. Ese ibigwi by'abasirikare ni ibi? Iyi ni BKO, nge ni B Kagibwana. James Kabarebe uyu ni umusirikare wavukiye Banda muri Uganda mu mwaka w'1959. Yiga y'amashuri abanza kugeza muri kaminuza, aho yize muri kaminuza ya Makerere, ahakura impamyabumenyi y'iciciro cya kabiri mu bijyanye n'ubugeni na politiki. Yinjiye kandi mu gisirikare cya Uganda mu mwaka w'1949, hashize imyaka 3 Perezida Yoweri Kaguta Museveni afashe ubutegetsi. Uyu kandi yari mu basirikare batangije urugamba rwo kubohora u Rwanda tariki ya mbere kwa 1990. Ayobora rugwanyi ba RP Inkotanyi bari mu kigo gikuru cya Murindi wa Byumba. Mu mwaka w'1996, hashize imyaka 2 RP ibohoye u Rwanda, kabari bayoboye abasirikare bari bambutse bajya mu yahoze ari Zaire, iyi yaje guhinduka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagiye gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko wa Zabanga, ndetse banakurikiranye interahamwe zahoze ziri mu ngabo ya leta zari zagiye kwikusanyirizayo bagamije kuzagaruka ngo bisubize ubutegetsi. Ikindi kandi cyari kigamije kwari ugucyura impunzi zabarwaga muri miliyoni 3 zari hafi ku mupaka. Kabari bayoboye abasirikare bafashije abarwanyi umutwe witwaje intwaro FDR wa Laurent Désiré Kabila. Uyu mutegetsi yaresezeranyije interahamwe n'abahoze mu ngabo za leta kuzifasha gutera u Rwanda zikarufata. Ni umugambi wari waragejejwe ku mpunzi z'abahutu, utuma zimwe muri zo zirindira. Kubera ufasha Kabari yahaye Laurent Kabila kugerageza ku butegetsi. Kabila yagize uyu musirikare umugaba mukuru w'ingabo za Kongo, ntiyari ikiri Zaire. Gusa hagati y'abanyekongo n'abanyarwanda hatutumbye umwuka mubi watumye uyu mugabo akurwa kuri izi nshingano arataha. Yaje gusubira muri Kongo ayoboye urugamba rwashoboka gukura uyu mutegetsi ku ntebe binyuze muri operation Kitona yo mu 1998. Hashize imyaka mike mu Kwakira 2002, Perezida Paul Kagame yagize Kabarebe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Muri Mata 2010 amugira Minisitiri w'ingabo kugera mu Kwakira 2018, ubwo yamugiraga umujyanama wihariye mu bya gisirikare. Fred Ibingira nawe yavukiye muri Uganda mu mwaka w'1964, akaba yari mu basirikare ba RPA batangiye urugamba rwo kubohora u Rwanda mu Kwakira 1990. Igisirikare cy'u Rwanda RDF kigaragaza ko mu mwaka w'1978 yayoboye platoon, mu mwaka w'1988 ayobora company, mu mwaka w'1989 ayobora batayo yitwaga Opoto 21, zose zo muri Uganda. Urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiye mu mwaka w'1990. Yari komanda wungirije wa batayo ya Task Force A mu mwaka w'1991, ayobora batayo ya karindwi. Mu mwaka w'1991 ayobora batayo A Mobile Force. Mu mwaka w'1992 abakomanda wungirije w'ingabo zari ku rugamba rwo kubohora igihugu mu Mutara. General Fred Ibingira yakoze imirimo itandukanye mu gisirikare cy'u Rwanda. Mu mwaka w'1993 Ibingira yabaye komanda wa batayo CO 157 Mobile Force, aba umuyobozi w'urukiko rwa gisirikare rwa RPA. Mu mwaka w'1994 ayobora brigade ya 301. Mu mwaka w'1998 ayobora brigade ya 402. None kandi kuva mu mwaka wa 2003 kugeza mu mwaka wa 2010 ayobora division ya mbere. Kuvugwa umugabo w'inkera gutabara kugeza muri 2021, ubwo yahagarikwaga by'agateganyo azira kurenga ku mabwiriza ya COVID-19. Charles Kayonga yavukiye muri Uganda mu mwaka w'1962. Yiga y'amashuri yose kugeza no muri kaminuza ya Makerere, aho yakuye impamyabumenyi y'iciciro cya kabiri mu bugeni. Uyu yabaye mu gisirikare cya Uganda, atangira n'abandi barwanyi ba RPA ku rugamba rwo kubohora igihugu mu mwaka w'1990. Ndetse azwiho akazi gakomeye mu gisirikare, aho yiyoboye batayo ya 3 yari igizwe n'abasirikare 600.
bamaze igihe kinini barinda abanyapolitike ba RPA Inkotanyi mu nyubako ya CND, ubu ni ingoro y'inteko ishinga amategeko. Lieutenant Colonel Charles Kayonga wayoboye batayo ya gatatu mu rugamba rwo kubohora igihugu. Nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu, Kayonga yakoze imirimo igiye itandukanye. Yari no mumwe mu basirikare bakuru bagiye muri Kongo gucyura impunzi n'abahoze ari abasirikare ba leta ex-FARC. Kayonga kandi niwe wasimbuye Kabarebe ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo mu mwaka 2010, nawe aza kusimburwa na Patrick Nyamvumba muri Kamena 2013. Muri Nyakanga 2014, Perezida Paul Kagame yagize Kayonga ambasaderi w'u Rwanda mu Bushinwa. Ni inshingano yaje kuvaho muri Nyakanga 2019. Nyuma yaho kiretse kuba ofisiye, nta kindi kintu kizwi yaba yarakoze mu gisirikare cy'u Rwanda RDF. Frank Mushokamanzi. Frank Mushokamanzi yavukiye muri Uganda mu mwaka w'1964, anakurirayo yiga y'amashuri kugeza muri kaminuza ya Makerere, aho yakuye impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri mu buhinzi. Numwe mu basirikare bari bagize komisiyo ihuriweho ya Rusaka yari ishinzwe gushaka amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'umwaka w'1999 no mu mwaka w'2000. Kuva mu mwaka wa 2006 kugeza mu mwaka wa 2007, abakomando wungirije w'ingabo zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Sudan. Nanone kandi Lieutenant Colonel Frank Mushokamanzi Musho yabaye komanda wa brigade y'ingabo zirwanira ku butaka mu mwaka wa 2007 ndetse no mu mwaka wa 2010. Kuva mu mwaka wa 2010 kugeza mu mwaka wa 2012, abakomanda w'ishuri rikuru rya gisirikare kuva muri 2012 kugeza muri 2015, umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka. Mu mwaka wa 2016, Musho yabaye komanda w'ingabo zihuriweho n'umuryango wa Afurika zunze ubumwe n'umuryango w'abibumbye zari mu butumwa bw'amahoro muri Sudan. Muri Mata 2017 agirwa komanda w'ingabo zari mu butumwa bw'amahoro umuryango w'abibumbye muri Sudan y'Epfo kugeza muri Gicurasi 2019. Kuva mu Gushyingo 2019, abambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya Charles Karamba yabaye umugabo w'ingabo zirwanira mu kirere kuva muri 2015 kugeza muri 2019. Abambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania kuva muri Nyakanga 2019 kugeza muri Werurwe 2023. Kuva muri uku kwezi kugeza muri Kanama 2023, abambasaderi w'u Rwanda muri Ethiopia Major General Kram. Uyu musirikare n'umwe mu bari bagize batayo ya gatatu yari igiye kurinda abanyapolitike ba RPA Inkotanyi mu nyubako ya CND mu gihe bari bategereje iyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha. Icyo gihe yari afite peti rya captain. Karamba yayoboye ishuri rikuru rya gisirikare riri Nyakinama, aho yari umuyobozi wa brigade ya 511 iherereye muri diviziyo ya mbere, ayobora brigade ya 301 muri diviziyo ya mbere. Abayobozi b'ishami rishinzwe ubushakashatsi n'iterambere muri RDF. Murasira yavukiye mu ntara ya Maniema muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gihe yari ikiriza yiri mu mwaka w'1962, agaruka mu Rwanda aho yize amashuri yisumbuye mu by'Imana, aza gusoreza muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, aho yakuye impamyabumenyi y'ikiciro gihanitse mu mibare. Yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda mu mwaka w'1988. Icyo gihe yanigishaga imibare muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ubwo ingabo za RPA zafataga ubutegetsi, Murasira wari ufite peti rya Lieutenant yinjiye mu gisirikare gishya cy'igihugu cyari kiyobowe na Major General Paul Kagame tariki ya 31 Ukuboza 1994. Bitewe n'uko yari umuhanga, kuva mu mwaka w'1999 kugeza muri 2004 yagizwe umuyobozi ushinzwe igenamigambi muri Minisiteri y'Ingabo. Mu Kuboza 2005, Murasira yagizwe umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga mu ishami ry'itumanaho na Komisiyo y'Amahoro y'umuryango. Mu Kuboza 2005, Murasira yagizwe umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga mu ishami ry'itumanaho muri Misiyo y'Amahoro y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Sudan. Mu mwaka ukurikiye hagirwa umuyobozi w'ishuri rya gisirikare rya Gako. Kuva mu mwaka wa 2007 kugeza mu mwaka wa 2012, Murasira ari umuyobozi ushinzwe ubutegetsi no gucunga abakozi mu ngabo z'u Rwanda. Yari umuyobozi kandi nshingwabikorwa muri Zigama CSS kuva muri 2012 kugeza mu Kwakira 2018 ubwo yagirwaga minisitiri w'ingabo. Muri uku kwezi yagizwe minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi asimbuye Kayisire Marie Solange. Nanone kandi dufite Martin Nzaramba, Eric Murokore, Augustin Turagara n'abandi. Mureke duhere kuri Nzaramba. Nzaramba yabaye umuyobozi mukuru w'ikigo cy'imyitozo cya gisirikare cya Gabiro. Yanayoboye kandi ikigo cya gisirikare cya Nasho. Eric Murokore wari usanzwe ari umuyobozi w'inkeragutabara mu ntara y'Amajyaruguru. Mu rugamba rwo kubohora igihugu ubwo yari afite ipeti rya Lieutenant Colonel, yari komanda wungirije wa batayo y'157. Icyo gihe komanda mukuru wayo yari Fred Ibingira wari Lieutenant Colonel. Turagara kandi yari asanzwe ari umuyobozi w'ikigo cya gisirikare cya Kanombe.
Mu rugamba rwo kubohora igihugu yayoboye batayo ya Oscar yarayoboye batayo yitwaga Oscar, yagize uruhare mu kwambura ingabo za leta ibice bitandukanye bya Byumba. Dukomereje kuri Major General Turagara uyoboye ikigo cya gisirikare cya Kanombe. Abo basirikare bose tumaze kuvuga ko ari batatu, urebye ntago batandukanye cyane. Abo basirikare bose uko ari batatu bahuriye kuko bose baratangiranye urugamba rwo kubohora igihugu mu Kwakira 1990. Gusa byinshi kuri bo ni inyandiko zibivuga, hari ibigwi byabo birambuye. Chris Murari, Didas Ndahiro na Emmanuel Ndahiro. Murari yabaye komanda w'ingabo z'u Rwanda zari mu butumwa bw'amahoro n'umuryango w'abibumbye muri Sudan kugeza muri 2010, ubwo yasimburwaga na Emmanuel Karemera, icyo gihe yari afite ipeti rya Colonel. Murari kandi yabaye umuyobozi w'ishami rya gisirikare ry'u Rwanda rishinzwe ikoranabuhanga n'imyitozo rizwi nka G3 cyangwa J3. Brigadier General Murari mu mwaka wa 2016. Didas Ndahiro we yabaye umuyobozi w'ikigo cy'imyitozo cya gisirikare mu gihe yari afite ipeti rya Lieutenant Colonel. Mu mwaka wa 2019 yagizwe umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare riri Nyakinama mu karere ka Musanze. Dogiteri Emmanuel Ndahiro yabaye umuganga wa Perezida Paul Kagame, aba n'umujyanama we mu by'umutekano kuva mu mwaka wa 1994 kugeza mu mwaka wa 2000, aba umuvuzi w'ingabo z'u Rwanda. Dogiteri Ndahiro kandi yabaye umuyobozi w'ibitaro bya gisirikare bya Kanombe, aba umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi NSS kuva mu mwaka wa 2004 kugeza mu mwaka wa 2011. Kora subscribe, like, share na comment. Iyi ni BKO, nje ni B Kajibwana.